Hello, welcome back to our channel, Christmas Decoration 2018. Tuntum Christmas chu sen ne shin gold color del boga chu mi chuan che hi mo ni hi ba ka che hem tem bel chuan ni da kan one bed cover tenen polang frame one temper top pa niya kumwa unique Christmas decoration na chuan frame tar hi katia frame hi mun tina katara tan frame nei sa nga khan puan ka chepte
a glue gun mangin ka chara bo tai kha ka da le deu top me chuan hitlai ka khai hi chuni kumla ma ka siam tha u hetlai ball te po hi newspaper manga foil la tuam top khanya chuan tai tu an hi chu ma dona sa ka le to na chen vela ta hen chen ka da a chen chu ka le sen te kan ka da ka to khai cover ho chu Amazon ka chana shin chu vishal akalenya kalena nikum lampang akalei to ni chuan ta ha kan fireplace siam ki plywood vela man kuma pa siam to nia kan chei dan nga pyang in kan thlang me paper mangin asena kan ti le brick an ten kan cheya nikuma white Christmas kan ti bang white in kan che tu kuma ka rin de to pa chuan so ti lai ni su tu som thumin dona sang sela kalenya bottle chain la hi white area ka tia avar ka che ka du wangin color lawin ki love joy noel peace la ki kan tin chaka frame kan kan tar le do pa chuan ni point them frameable kanya hello pangho activities kan ti pa a snowman kan sia nia chuan hi laya amusente ang nga in dona sa kalina chuan hun thuma ka thena hun thuma cheina ka mangbo sta son ribbon le pangpar se deu kalekha kyan ka cheptia nga kyan hi ta kyan ka bel ka rikhi thezai le china alian ka siam na mi tho fashion an ka pakhat tek kan lon ka kami ka bung chena hen ho hi ki vishal merry christmas ti chuan pangpar chuni kum na mi hi pangpar tak le lem khoi pol nia chuan dining table khu nan frame ka tarang bok ha ka mang a mitara zani somnga man ani boka chuan kita kan khai ho khi this pok cup thilman to engma omlawa siam chop le hote mangin tunkum Christmas chu in kan chei vele theita ani heng ho hi bottle point thembel bok angkha gold color chunga kan khai ni boka hei hi gold area lampang gati lai hin chingkhan langchang lo em makan tilang le zwaianga hitlaya ka thil khoi te pok hi hengte hi pangpar ka lak thlang na tele somthuma ka le dona sa ka le te khat khan ka khoi kwala lai white area kan ti kha hi snowman no panghok siam te zungkha ni se min lo thlir awang kan lo ma Christmas le kum thar